Ahmed Daula Frade ko Ahmed ne o kwani ala ko ni odi atule ma wadere odi fa be fe ngami segaka obi jaye nete kwani Daula Frade ko nuna ni tulubi koro shuina ake ifle so mi ngona ike ni dugu jere ki ni adama don chelaje keli wonne ne mom so kumi manya magade ne de kwa ma ngom manya magaw be janne me gon mo karama ko be foko tin agogo manya magam be janne me gon ko lu donidu o kabala ka le dalete furage che kono ko nga ni manya maga ka chemine furada ne furage ngona ma ko doni tila kona le ko yamsu nga fian sigi o san ko yamsu bo dugu ma beda dalud ne ma ne mom so aya dia mina di ma se atake ni yake bi shini abike sisa bi lame atuledo voilà mba di ma sisa ba ke abike Kivo nam kwa situlu soro ama situlu soro mun tulu mba bulu ba ka tuluta ba dele ba tu bismillah angu ndigi Muhammadu kala saka jigi kavi saka jigi kavi madugo saka kuluchera ni mishile ministry kana dugo chewchera ngana dugo muso chera ne ko ala ne ko akira me kanu ko vola anga mishile ministry to nga akenyera la folo tu bismillah angu ndigi Muhammadu kala saka jigi kavi ni saka jigi kavi madugo saka kuluchera ne ayatulay kana dugo chewchera ngana dugo muso chera ne ko ala ne ko akira inya da salo ko kele tu bismillah jendara dojme jendara kari angu ndi Muhammad bangana dojme abangana ndene mi nyaayi o yakanu mi mai o yakanu jibrila yakanu nimina meleke masika fara adama duna na sika faranna ne ko ala ne ko akira ngeda salo avo fila tu bismillah lebora feñ mambora kalo bora feñ mambora dolo bora feñ mambora ne ayatulay bora asafurla angu ding Muhammad bora feñ mambora ne ayatulay bora feñ mambora cewka feñ mambora musoka feñ mambora ne ko ala ne ko akira ma to ya Muhammad nataka bo ay saba foga ba anda to te folo ko ne yera ko faraka ala ka be so malama ke do ne ga fashi kono e ka ni kilisi nunta ni kilisi no ni duna ne ga ni continue re kono ne be ka daba kama ka no tenkil indike nuna ku bla sans fait a do vie 2 millions do 1 million me ga no re bla sans fait tellement ba ko do adama do mo ko jokadi nuna ake ni ye ninke bi shini abike nunu yi feminu yi olu te ina fo wari ko nunu fe nunu olu ye yedi ibi yere be yoromina ibe yoromina ni plisi atiwili woni yere ko kuraneta ibi fe ga jemine ka po ka jen pro kurane wala mbo dima alhamdulillah ibi fe ga jemine ka pro kudi e beti se ga jen pro kudi wallahi billahi beti se ga jen pro ala ne atule mambo manja wanje man yere men gayi katame dum ala kawka ya fam warafa ana laka zikira kononi membe na fama ko masa Solomon ga kononi mbalma ke monsieur le ministre e de ne nyini ga fonga bo masa tan fordi masa Solomon ga kononi a kononi to ko hudu ni kononi ni de dawlay ni yiray kayi ni ko don ikadi ni soroy wa ko jaye damata de ani korota place nyana maw ibi warafa na Allah ga zikira ga sabe shen kema wolofla bi wolofla an wolofla nga akileo kile ni ko warafa na Allah ga zikira ka ibi to ko sabe ka don ngoje allaba ibi to ko sabe ni di lamede ni ma sabe ni di ita kasolare nyaga fi warafa na Allah ga zikira ka asabe shen kema wolofla bi wolofla an wolofla me abi wolofla na labai ibi toko sebeni die toko ni ko warafa na Allah ga zikira ka ni o sebeni die labai ibi toko sebeni die
anasibo hudu kono ni min do hudu ika shishi ika mugo kala ibi ko ala kile 10 anenani joro iba soro garsega sanuma iba soro toko ni dawle iba soro ni ma hudu ni mo kala a dawle dambala parce que ale de ye fenyi kono mi ala ye masa sulmana demene ayi wallahi kara ko bala lengundi masa sulmana soro kono ni de bina fi ni hudu kala ni jugu ye java tige kama mo bina fi yana nyaka soro ni bi bara yoro la ni bina ko jugu kila mo do bi bo kana fi mais ni ma hudu kala ni bi to manjala fi bi churu sigatalla ko be kula ko be lawulo de wallahi hudu di ba to kodi manja ina tabe mo bi manja to president to tegara fola ka coup d'état wala hudu mais ni ti fe coup d'état ne ga kila hudu de do fama yisigri place la ira kon ba do la bi wuli ngani ti fe ga coup d'état kila hudu de do ministry conseil des ministres be shini kodi ebe wula ibe toko talo na wayta toko talo na tado karabo ke hudu de do parce que do la nyafa mamadou ngomina ndado hudu la hudu sigre bene bulu wane ka do di mani ni bi dawle ko ni bi soroko e wara fa na la ka zikira ka ba sabe sheke ma wulubla bi wulubla ni ya sebe ola akelo kele bi toko do anyonche ni nana se labana bi di kala di boro wo kono di ne kama di bora gelela di ne kama ni ma di soro ni tlala na shila bi ta nyama sunzun korota poubelle a doye ka dogo ngelinge abitu ni shore ka dogo ngelinge do ngele da farbita bo ene wa kololobe no benu manja nu do be ana kololobe be nyo ala kambe so nya do forasa de qur'ane fora alhamdulillah aywa fen fora lezi fora ndi yiri kele ndima anga soro ka joy mandia yiri alhamdulillah fugo balla don yini fugo balla don ba ke jabela ka dai bolo non ceman la kan ha mako bi nyini nga ko nuko kiba munga lefle na de ala kambe so ala ga here kay amin anti 50 nyina ngara mo shiru usman madan haydara si jani kana la bangu ma ala ala ka dana amin aba gaboni wati na tan ga sagi mala kan ko na ana ka dima ala kanu kishi shiru ahmad tiyani ana dogonu ya rabbi ala kanu kishi amin na figi minu mu se ngara ala ko kishi utoroma be ngoni no ala ko kishi utoroma ala ko kishi na mala to toroma ibo ala ka gar sagi mandani ruma ibo nam aba shon fenata ami wari nam nyum ngom go inege yoro to ki nege ko ko be jefe la harati soro ni jete de wallahi wala ni nege fe ala ka wardo di ala ka wardo dam ami a hera ma hon ala ko dam ala la ngon manjira mananga abone be amba befu ko damele alhamdulillah ma fo ko sobe albi anga emission nu alla je ko sobe mali kono yanno amba le fo bama ko kabbe amba bama ko kabbe fo ko to wala shuina awo bama ko kabbe bebe fo ko to wala shuina ala ka ambi so amin angara mo shiru sama madan haydara amba fo ka barkada